Inilah khas dari Ciamis, Bray. Cilok mita di daerah Gayam. Kadarieu ye. Raos mangga. Ke Ciamis mampir Bray. Di jalan Gayam tuh, daerah Gayam tuh. Nah. Yo khas Ciamis. Nemuling ada di Scoop. Tuh, Bray itu. Kakeun aja. Tadi ketemu kakeun. Sekolah keneh kasep. Di oh, kelas sabara? Kelas 2. Oh. Kelas 2. Asih mamahna ka mana? Mana di Priyogi? Hah? Di Priyogi. Oh, Priyogi. Baraya ye. Sok orang Bandung kadarieu ye. Di jalan naon? Swadaya. Ejo. Gedawat. Bebas kimia. Oh, peyem ketan tuh, Bray. Nikmat, coba panas. Ada ya. Khas gitu ya. Mantap Sok kadari orang Bandung, orang mana we lah. Ke Ciamis mampir ke Jalan Swadaya. Kamis, Bu. Ibu nanti ke alitnya. Nah, ini Baraya ayam Kersen. Kenal di Ciamis mah ya ayam Kersen. Aya surundengna. Ayam goreng Kersen. Ayam Kersen Baraya ya. Sok pada radio lah. Ke Ciamis terkenal ya. Surundengna. Cekap ya? Cekap.